Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Kali ini Ondel-Ondel Kecil lagi ada di pinggir sawah nih teman-teman. Katanya di sini banyak banget mainannya teman-teman. Kita cari teman-teman, apa benar teman-teman banyak di mainannya? Di sini belum ada teman-teman. Wah, ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel teman-teman. Ada sepasang ondel-ondel. Wow, keren. Ada sepasang ondel-ondel. Oke, kita taruh dulu di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Ada ondel-ondel sepasang lagi teman-teman. Wah, keren 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 sekali teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada SpongeBob sama Patrick. Ada SpongeBob sama Patrick teman-teman di sini teman-teman. Wah, kita taruh ke sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya? Wah, tuh apa itu? Ada tayo, ada tayo, ada tayo teman-teman. Ada tayo, ada tayo, ada tayo, ada tayo. Wah, ada tayo warna biru sama warna merah. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada Abang None, ada Abang None, ada ondel-ondel Abang None. Kita taruh lagi sini teman-teman. Wah, ada banyak teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Masih ada gak ya teman-teman? Wah, belum ada. Belum ada. Wah, ada apa ini? Ada Minion. Wah, satu lagi. Ada lumba-lumba. Wow, banyak. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wah, banyak sekali teman-teman. Ada tayo, ada ondel-ondel, ada Abang None, ada Patrick sama SpongeBob, ada Minion sama lumba-lumba. Wah, kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, ada 12 teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.